Ceng kalau dia buka tuh yang 17 kilo. Siap, biasa beli tajil. Oh, atuh. Kan gerak. Tahu? Eta mau buka es apa? Oh, atuh cek. Kita mau dikasih. Pak, ya cek si anu nure kamu modal aja meser tajil mau cenah. Biadab si Acing. Oh, kan nyasok kayak mau nu. Pat, telangkung ngiringan we abi mah. Rakia aing udah hayang ngaliang. Perlu sabaraha itu. Betul sabaraha bieu teh? Teh. Naon aing maneh? Urang mah teu menta. Bener-bener si Kaceng. Ya mah itu. Cukup Pak. Ah. Siap nuhun Pak. Niti pula tuh daerah ya. Ceng. Oh, Kade tong meuli deui rujak. mulai es mah. Es naon? Masuk sia. 15 menit kemudian. Itu. Waalaikumsalam. Ya. Tah geningan. Meuli naon wae sia kade. Ieu teh pucuk yang gorengan teh. Tuh main eling we. Kela-kela. Hah? Asa saeutik geningan. Pan beta dia teh gocap lain. Saya bieu beli kota saware. Paingan atuh. Terus bae lah. Alhamdulillah. Tah gede enggak ya, Bro? Main capluk wae. Ngadoa heula sia teh. Oh, poho. Kalau Pak. kakak sebentul, kita matu harus kau tahu berarti kayak amin. Amin. Ya. Pak, iya Pak, gara buka heula Pak, tas adan. Sok rumah geus bareng. Hah? Hah?